Limang aki jet bungong mawa Bati te kenam nepe jet pade Allahu Rabbi ponyang kuasa Lehnya nepe jet limang kaluri Allah ne jadi salat ke hamba Allah netine kepada nuri malelem nuri reuh keluar Allah kan pecut nuri nur Nabi yang tan mulia Kana pejet nuri nur Nabi yang tan mulia Niba titir nuri Allah belahi segala-gala Niba hidung jit malaikat Ba'ru muka jet aras kurusi Serta lokalam dum aso langit Jet bintang bulan matahari Titir udada nur jedum ambia Ulama syuhada dan urang saleh Baitul Makmur bareng cipta Ka'bah mulia ngan Baitul Maqdis bak dua kening reuh dinuri Allah belahi umat Muhammad lahir mukmin yang laki-laki serta lagi roh yang mukminat Allah kan pejet nuri nur Nabi yang tan mulia niba titir nuri Allah belahi segala-gala reuh dua punyung jet roh Yahudi jet arwah Nasrani si kafilana nepejet roh munafik roh majusi sinandum lahi yang sederajat titir dua kaki jet nabu monyo serta Allah pejet asal dunia lat batat kaya bate asal nangro Allah yang pernah segala-gala perintah Allah yudile nuri kanan dan kiri kedengar likut ban kanan bersahabat Nabi tasbih nuri 70,000 ton kan sebut memada nolon rawi haba nuri lun calitra memada nolon rawi kisah nuri lun calitra Pebetui pat yang nasalah bak sidro Allah ampun tak pinta Cina dong kena sabot tu nak ke
nabi-nabi dan rasul. Betaturi nabi-nabi rasul Tuhan 25 Allah sebut dalam Al-Quran. Taberunudum anak rahi taulan wajib hukum betaturi rasul Tuhan meruna bejit nyai tiket nyai ilmi Nabi sirto 20 pedri ibe ledumpang hule Allah pujud dalam dunia lertu lebah rojut ke rasul kenggure 25 yang wajib datu sonama meruno bujud nyoi tiket nyoi ilmi Adam Idris Nuh Hud Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yakub Yusuf Ayyub Zulkifli Syu'aib Musa Harun Ilyas Ilyasa Daud Sulaiman Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Rasul liman yang ulul asmi martabat tinggi Allah beri adil sabar Nabi Nuh Ibrahim Musa Isa Allah beri lianyan ke Nabi Muhammad Rasul Mustafa meruna bejut nyoi tiket nyoi ilmi Adam Idris Nuh Hud Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yakub Yusuf Ayyub Zulkifli Syu'aib Musa Harun Ilyas Ilyasa Daud Sulaiman Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sirtu 20 pedri ibe ledumpang hule Allah pujud dalam dunia lertu leblah rojut ke rasul kenggure 25 yang wajib datu sonama meruna bejut nyoi tiket nyoi ilmi meruna bejut nyoi tiket nyoi ilmi tabodu tabodu nak dunia kafir
Tak dari adat syid bitau tak dunia akhir maksiat mebagotan jep-jep tempat kabilahi anak ji tempoh ya ji tempoh ma butat ganji jino dum di Aceh but langkanyo ka terjadi akidah dalam badan pergaulan menjahit mata mahlum narkoba penghancur generasi na yang pegah dro Allah di Aceh nyokalahi pegah dro Nabi Isa di Aceh ka terjadi menyeke ulama syiji terjut peyahudi nyo pengikut daja halia darah tak semati nyokan haba kegura haba nyoka terjadi nyoban ka di Aceh syita prepre bala Rabbi bener jagaan nyawa poma dengan ayah bener peturi Allah nepasau iman lam dada bekne karasikula sampehan jituri daya bek tan pebebah anak pergaulan jaga betul makut ke Allah azab tak urut tema bek gara-gara anak musir lam nuraka belum HP mememori rata sago nyantukan pehancur Tuhan muda bak jamunyo belum ngenpacubo hanji turi dron nalaka asai megaira kamo agam syid metampo kan hanjut ne megaul tapi bener jaga ro lagi kun Islam bek kun syaitan puturut ro kasih dalam maksud pilih tiup dunia nyo jami tak akhirat ke bangkai getanyo tanyo nyangka Tuhan pun cewek terlegi go lepas raya dosa puput jahe kana lakomenan syaitanyo agam bek pemuda-muda do anak kana lapan bek dep matangan kak putro letadum anak bajeng jimadeng pat yang lahir akibat pergaulan bebahana sawatamle si darah diangkut benga seput anak prepe lagi sore kemang ji pesing le agam baki pakan pemahan netang pakan niahan netanyang beka sedek agam kemang keprut untuk hayang tak dari adat cit bitau tak dunia akhir yang jut ke alamat mandum kabeh lahir lun pegat syairnya kan kun kerana bahati bele tahui bala tahui gempa sabi-sabi jaga doa dolan jaga Islam bohati pegang persiapan tak sambut perang Ba'al Mahdi jaga doa dolan jaga Islam bohati pegang persiapan
kita sambut perang Ba'al Mahdi. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.